Nemin te se gouvernement na sariya la maintenant ante so ye jama la sali ni la famille la salla lu kono mete jama la salla le gouvernement wo bunya ka respecter ka kanna men ka bansan se a orienter la wole ko sala ko ati o ar-rasul wa ulil amri minkum al banko ndi kanna men na ka sali misiri kono alu kila kanna ba ballo men la al mansa men bagal kuna la kanna men ça n'a pas pour rien kala ka fo gouvernement na responsabilité les gars que kila alayhi salatu wassalam ale men ka ko su kana la tarder sabal ka kila londi mais sabal ma kila su don asalo monna su kana don ka islam ya kuna kule fo mo kay men di kila honorable kila moté en tant que leader de communauté musulmane c'est pourquoi fa baka siliki nomeni ni suko organisera ka janaza wati fo ka kenya fo ka ko be ke way hino be dumbu ya jo ini ben ko holli ko be wi wo kala mo jabali ko dumbu ya en yamiri ko e leydi ndi wo be jabata o julna e julirda e wotere wo be acceptata goddo julna mo jabali ko dumbu ya en yamiri ko e nder lagine ko dum holli do to waawi noon kadi ɗaɓɓoyde firtanayɓe on fiyon ɓurto faamude moƴƴa min noon ko ɓuri mi hawnude kon fof e walla haali ɗo ko marɓe ba e ɓen ahalul karan kamɓe on ɓe iwtira e ɓaawo o ɗo ɓe juula ɓe innayle goɗɗo kala fembuɗo waare woocinde haa naaka juuleede ɓaawo makko par ce que o lundike nulaaɗo ko honɗum julni on ɓaawo makko joni arna yewtere ndo yewtinde par ce que ɗum ɗon kannanama ko o wi o kala mo jaɓata yamirore dumbuya en nden par ce que ko wiyete sariya kon no toon ko wiyete loi no toon loi koko yimɓe ɓen jooɗi kañum tun golliri haqqille mum ɗen moƴƴini ko ɗum wiyete loi assariya koko yamira yo waɗe ala ko wurtete mo wujji ko ɗum ɗo ka diina si tawi embere ko wujji kon howti ɗum ɗo mo jatti ko ɗum ɗo mo jeeni ko ɗuyi mo wari goɗɗo e hoore tewari ko ni mo tewike ñaami ñalorma sumaye ko ni mo hunti haaju mum e ñalorma sumaye ko ni ko ɗum wiyete assariya ɗum ɗon ala wurtugol si koya jaɓ maron ka jaɓude selaɗo luwa noon koko yimɓe ɓen jooɗi golliri haqqille mum ɗen moƴƴini kon ko ɗum wiyete loi par ce que boyno toon ɓe senidira saria e loi kamɓe ɓe sikka si wiyama saria ko pulal loi ko français saria ko arabu a sariya on gelke aray ɗo e wiyay koko joƴƴimɓe ɓe ɗon kon wi kon ko ɗum ɓe woni e wiwde par ce que eɗen andi ɗum ɗo na e loi lagine na pays julɓe na pays laïque miɗon ko famude hina l'islam wona ñawirede hina loi kadi ko mi faam haal ɗum ɗo ɗon fof yo waalo maaya ko honɗum juulirton ɓaawo fembuɗo waare ɓa pelletti millan anndi ahalol karankamɓe on siɗa jogii jikiriwol ɓe juulata ɓaawo ma sa maskay hoore e koyɗe ɓe juulata ɓaawo ma siɗa fembi waare ɓe juulata ɓaawo ma ko honɗum juulirton ɓaawo ɗo ko oɗo lammina dina mon kam fof lagini ko honɗum juulirton ɓaawo ƴettay ɗo wiya saw wa atadilu fof daro saffino hara woɓɓe no ɗon no hunji bouhari e muslim ko ɓe wiya o kay ko ɗum ɓe wattara ɓe jalannayo dewtande ka balaji lakara welay mi hollay on hunde wotere hoggo kaka ngo joliri o ko ɗon diwirte fiyo faamo par ce que no woodi e none goo no haalorta kadi kono ɗon selen ɗo hoggo kaka ngo joliri o ko ɗon diwirte hande kay yotommi ɗo min betelam mari ɗiɗo seeɗa fi kala miɗo woccude ɗum gokkum si min ni ɗo sawu ahlul karan kamɓe ol darta ko ɓawa o dina makko kan sella dare no way no ko ɗum daranto ɗum ɓawa ɓe fembuɓe waare non mais non miɗo miiji
apa ya amen nani men fami dina on joni ko on coɓɓe ɗin ɗo fof minen ka min heɓɓidike ara merci koni goɗɗo so alfinama gollal koye gollu no wira noon ehe ɗaɓɓon firtanaɓe on moƴƴa fi on faama on anda ko on ɗo wiya ko minen laami dina kan ɗo minen ƴettata ɗo feere fi dina kan a paƴƴa e